Talo fatalo Samoa Entertainment TV ile amatanga nei fo iwaya so mai pia ai alo mai o fa opoponga le nei o watamua Ono te ena mai le sunga le tufunga atila manuto pule ropati le fa le ngaina fa tula fono lona to finga prestene o fa msino ngo fa nua masuafa mai olona so mulmuli le nei aso tolu tasi o ke topa o fa la wo tele mai nei le mata upu ele sunga le tufunga atila ile na pepa o fa matalanga etali atua itala ave ilunga ofisa fa salalawe fa tau ile fa unga le fionga le pale mia ava eseia o le prestene o fa msinonga fa nua masuafa maile no foa o hatangia maile fa alawi loale nei ale tufunga o silia male va yaso talu ona ola fetusia e male fionga le pale mia le mta upule nei ai olona fina ngalo o le fa unga ava eseia o lo ofua ile vaenga ono fitu puipuiono le tulafono fa nua masuafa lua o mai sa lo ngalo ia ne ia ele pale mia ilana fa unga ya le tusi atu ile asolua se fulu o ke topa matoe fa mausali ya ne le si tusi o le asolua valu o ke topa lua na ta watu le tusi o lo na so mulmuli le aso ngafua le aso le nei aso tolu tasi o ke topa ile talia le tufunga akila ofisa fa salalaun fa lautele le avese o ia malona tofinga malona fa alo o le fa unga avesea ia I lalo le vaenga ono fitu puipuiono le tulafono ele o nga tusa ma le fa vai e na o le ao fo o le malo e mawhai ona ia avesea le prestene o fanua mswafa ele umane o le palota lua vai tolo le mauta e paasia se fa unga o lona iloa ele ifaia le natulanga o le isi mafua anga pe a fai o le mawhai ona fa atino tiute o le prestene a ele oni mafua anga na sa avatu ele fionga I palamia ia teia e peona ia tusia. Na ia to eta ua il famsnonga mawalunga, le mata upo le plestene, ma le ofisa o le loia sili. Sufa apelila lua, na ta ua ile vaenga lava lea ono fitu puipuiono, na fua ia il ava esenga, o famasino o fanua masuafa ia unoa malfatinonga o le ala o mea, a lea fua uto tupu ia teia. Mai o mafua angana, ua faulu waila na lui, ile famsnonga mawalunga e tanga iane ile fa altula fono o le fai unga le fionga pale mia o le ala fai unga famsnonga e nate fa alolongia peta in fa maunia mai le minister kabineta e tato telefo mai ona fa tino awala o lo atungalu ia ile tusi o ilunga na lo fa tino a le avea ia ile tusi le fionga pale mia ma ua ia fo ile prestene o famsnonga fanua mo swafa le fionga le sa tele rapi va ai na faatino fo I ala o tulafono e au fiai le faia o le nato finga ale au le malo I lalo o le fautuanga al palemia e le itali mai le fionga al minister fa msnonga o fanua mswafa matamua va sati pulfana ia tato fasili peitai ta ua mai totonu e le o le malo e ana le fai unga o le mulimulta ia lava o le tulafono fa vai le ana pasia mai lava le fainga malo talua le lati silua o masosolo ai lava I ina le fai unga le fale au ngaina o le tofinga o iei nei o le prestene o le famsinonga o fanua masuafa. o le fai e atu le suafa matai ise papalangi o le o toi fou pe fo na moli mawina ile vai o sanei fio anga o le pa na fai e atu ai le suafa to o tumua ile taitai fono la kapia laulangi Sir Bill Permount o le sauninga na faia ile hola kolise o le pa ma lo tufanga e pe ona liputia ile talamua ma awa ia tu iai te fono la kapia Samoa tu le pasa ilele malia le ngaoi prestene ya namula ulusa miliota fa pea matai nu umale tu malo sa no fa afta ia te fono la kapia la langi ile fa ia le afio anga le pa ma Samoa lon tangata ma lo na o mai italiano ia le fa alo ina o ia maua le tala ma le fa alinga fa mautino ai e sau Italia le ai fanua ma le fa alo a Samoa Mawalunga le tapo inga Samoa. Ile ta longa lana au la kapile toa Samoa I ngelani le maveona le la. O tapo inga na amata mai lavana na file sai solo ata vale. Fa e pui lunga o le awala mafu o le malo fa angiangia. Oide toa! Oido! Samoa! Oido! Samoa! Tai. Ile manu le ta longa le vaveona le la na manu maloa ia ili tua Samoa
Se fulu tasi ana skoa, onos fulua ai, ile na ole faa ai a falani. O le whaangasolonga lava le nei, o le taamilusanga o le ipo la langi Engelani, i le tolu vai aso. Na pulu ai Samoa ma Engelani, e Leni ma Falani. O le malo le toa Samoa i lan ta'alonga mulmuli lea, o e sao whanga atu ai, i le valu au pito ilunga, e sa ili ele seampini o ta'alonga la kapiliki, lua o lua i Engelani. Sa uni nei le toa Samoa, i le quarter final, e ta alo ai ma le au malo si atonga le matemaa, i le whai ungol vai o sonei. O le lakapiliki o whaia nei Engelani sa ili aile se umpini ala laulangi e umia le ipu mo leisi whātau sanga. O le asole amatai una le to e ngausia le vai lima i Samoa e whaase e atu i fiti mo staimi le tu mau. O le swinga o le amawai se awa noe le pule nga fōu e to e ngausia le vai lima i nei. Le sunga Charlie va aima Petras o te tapena ai mo le nala asanga. Peta e unai taimi mulmuli o le whātu nga i Samoa le vai lima. Wa ngaosi ia lava mo masina o ke topa man masina o Novema. Ai whātua au mai eile vai lima mai fiti, mo se taimi le tu mau amata ia te sema. Ai maua lava le pia vai lima draft e o atu ia Novema o le tausanga nei. Ai o le oina o ating whangu vai lima e whaawawa e o le tausanga fau, ia mautino e whaafo i umane ating whangu, mo le Samoa Brewery ia lava whangu mana umia. E to atolu surfa mai le lima se fulu tangata whai ngā ruenga o le a fiala tau ngā ruenga o no lea swinga e le amatole vai lima ngau sia mai fiti o ila tau wa whaina ngā ruenga wa avatu iai neftu na inga po tutongi whaaftai ai lo la tau sao ila au onanga mo tau sanga na ngā lulu ai mo le SPL ai o le a whaawau lava o na whaatau o le SPL ana whanguinu e ese mai le vai lima o le angau sia whai pisinisi sa moa lava Mr. Vai, mamis o te le teimi e amatai i Samoa. Elena o leo e alua lato o sa whainga whaafua sei. O le ofisa whainga whaivale a whaua iai le lato vaenga whaapito e whaia o sa whainga. Ai o le mātai tui no le au whaatau whingota mai ai le i te tau na anga wa ai sele mai le sami ma whaatau. Ona o le ninii, pe le i au sia fo i le la po a whaatu la whanoina e te tau ai, ona whawhai ma whaatau motu pe maua. Whaamaunia mai pulenga whainga whaivolo tau solo mua la vai le au whaangongota, ma le au whaatau whingota mai a, wa lewa no mai le maketi ma ave iei whautuanga le soli tula whono, pe on sao noele li ofisa, le sunga a meto mtanga ruenga o whainga whaivai lungo le tiopolensia. I le tato ngaluenga sa whatini o la stona ia, e whailo o tupea e to lima ia e sa maua fo i taimi o le os whainga mana singa. Ia sa maua ai o solia ia ingo le tula whono. Tasi le matau e whaasanga i paalaiti. Ia o le whāta upu tau i alaiti manisi fue o fingota. Oa whailoa pea ina ia manino o lo whaia lavanga luenga mo le whaamarasi ino tula whono. Ia ona ta pena leo le tātou o nei matau upu tu atu luma o le whaamasilonga stemi o luma. E whaia iei se whai unga. Wa e talu ai. O te tonu o nei foi mamalo le atu o le usta ia pea ingo tula fono o le to tele leva o la to wa leva on i tono marketia ma o la to fo ile wa tele fo tuanga ave ai pita ele o mana ia lava pe usta ia ingo tula fono o lo fa wa fo ia si singa i va fangota ese mai po isi tunu o lo fangota ina o tantu sami au fautuaina fa i va fangota le stala le va ia sa o loto ai le fangota i o ngā sami fa tula fono ina o Samoa. Lo Samoa Entertainment TV mai pia malantau tua le amtanga nei foi vai aso sfa poponga le aso ataya o le alofa o le tua ai manuia tuenga nei foi aso ngafua